ҳафтаи ҷорӣ аз ҳама интригаи ҷолиб, ҷазобият, ангезаи бузург, иштиёқи ҳаматарафа маҳз дар бозиҳои силсилаи Аи Италия буд. ва аслан як ҳолати драматикӣ дӯстони гиромӣ ба вуҷуд омад дар ду бозие ки аслан он ҷо тақдири қаҳрамонӣ ҳал мешуд. аз як тараф Интер муқобили Латсио дар хонаи худ бозӣ карда истодааст, ду маротиба дар ҳисоб пешсаф мешавад, аммо ҳар ду маротиба Педро бо задани голҳои ҷавобӣ бартарии онҳоро аз байн мебарад. аз ҷониби дигар Наполе ки ин қадар талош карда истодааст дар бозии муқобили ҳарифаш, Парма дар сафар гол зада наметавонад. дақиқаи 96 пеналти таъин мекунанд. Пеналтиро ба гол табдил диҳад, тамом. Наполи ҳамин давр аллакай чемпион аст. аммо мебинем ки боз пеналти дар дақиқаи 99 бекор карда мешавад ва рӯйдодҳо ончунон зиёд буд, он қадар печ дар печ буд ки мураббиён дигар худро дошта натавонистанд, ҳам Симоне Инзаги ва ҳам Антонио Конте корти сурх гирифтанд. хуб, Имонбек, марамад. من فکر میکنم برای ناپولی اینتر بسیار امکانیت داد. ببینید وقتی که از بالون شکست خورد، وقتی که از روم شکست خورد، آنجا امکانیت خوب بود برای ناپولی و در همین بازی هم ناپولی حریفی سبکتر داشت نظر به اینتر. ببینید باید بر وقت‌تر جنبش می‌کرد. ولی پارما برای نجات یابی تلاش می‌کرد. پارما مرچند برای نجات یابی تلاش می‌کرد. ببینید بر زمین لاتسیو حریفی قوی‌تر است. بله. لاتسیو هم برای لیگ چمپیون هم موضوع است. لاتسیو هم دفعه خود رو دارد برای که برآمدن به لیگ چمپیون. البته چگونه که جو ما بحث داشتیم در مورد برقراری موسمی رو گفتن به لیگ چمپیون. اصلا بسیار هم بازی برای هر دوی دستا مشکل بود. اینتر از یک جانب آمادگی و با خود همون فینال و دیگر چیز عذاب میدهند و فکر رو اندیشه رو به دیگر سمت میبرند. ولی من راستی گپ از همون مساوی خودی ناپولی انتظار نداشتم. در سفر البته هرچند بازی مشکل بود، ولی از جانب دیگر بسیار هم برانند که ببینید در دوره گذشته اگر که یک بازیگر سابق اینتر ویرا برای دستش کمک کرد، این نوبت هم بازیگر سابق دیگری اینتر کریستیان کیوو برای دستش خدمت کرد و بازی بسیار هم پرفشار بود. اون پنالتی که داده شد و بعدا برای قاعده ویرانکنی بیکار کرده شد، 9 دقیقه علاوه شده بازی تو به 100 دقیقه رسید. من فکر میکنم الکی اون خستگی و احساس میشود در وجود بازیگران ناپولی و ببینید خول از دست که میدن اینتر امکانیت میداد، اینا از امکانیت استفاده بردن نمیتونن. این چیز البته به همون سرباری جسمانی که سری بازیگران در آخر موسم اومده رسیده است تا جای از به قول جهت‌های منفی خود را میرسونند و در دل خود چمپیونات از جانب مبارزه ضد دسته‌ای که برای پایانی جدول مبارزه می‌برد که برای سینای بالایی بسیار مشکل است و در ایتالیا هم البته از یک جانب برای خود ما برای مخلصان برای دیگر کسا این اینتریگ رو تا دوره آخر حفظ می‌کند و اینتریگ سالم وقتی که وجود دارد چمپیونات رو تا آخر توجه کرده می‌شود. ببینید در دیگر چمپیونات الکی معلوم شد لیورپول کی چمپیون شد، برسلونا معلوم بود، ولی در ایتالیا این جالبیت تا آخر حفظ کرده می‌شود و در دور اخیرم باز هم ببینید ناپولی باز حریفی سبکتر دارد. کومو دسته قوی‌تر است. کلی احترام به کالی البته اندک موقع سبکتر دارد و باز ناپولی در میدان خود بازی میکند و این چیز به فکر میکنم برای آنها در دور بعدی هم یک برتری اندک هم به وجود می‌آورد. خب گلروز، سیمون اینزاگی داومی 4 سالی فعالیتش در اینتر البته کاری بزرگ کرد. بسیاری از کارشناسان ورزیده فوتبال حتی فوتبالی که او گذاشته ایستاده است فوتبال آینده هم میگویند. اما در همین 4 سال این دومین موسم میتواند باشد که در آخر آمده با 2 دست هدف جایزه سری آ رو یعنی اسکودتو رو به حریف خود میدهد. بله واقعا همین طور است و اینجا تا اندازه گناه سیمون اینزاگی است، چون که هر ترانسفری که می شود در اخیر گویم که با روزگی او می شود. او باید روزگی خود را بدهد تا یک نفر به دسته بیاید. اینجا نظر بیندازید اون بازیگرانی که به دسته آمدن، من میخوام از دوری آغاز بنمایم اونهایی که تابستان سال گذشته آمدن. خب مهدی توریمی، ارناوتوویچ، یان بیسک، اینها فوتبالبازانی آمدند که خب زلینسکی، خب بوسکی، اصلانی فوتبالبازانی که آمدند با آنها بهای بلندتر داده شد. اما متاسفانه اون انتظاری که از همین فوتبالبازان بود اونها برآورده کردن نتوانستند. برای مثال خودی من یان بیسک و مهدی توریمی هرچند گویم که خودی هم هست دیگر چیز انتظار بودم، ولی نه این و نه این نتوانستند بازی خوب خود را نشان بدن به مانند دیگر فوتبالبازانی که در بالا من ذکر کردم.
این футболбозон он чизе ки аз он интизор доштан накарданд. Симоне Инзаги имконият надошт ротация кунад, яъне дар бозиҳое ки дар серияи Италия ҳастанд барои ду фронт мубориза бурдан барои Симоне Инзаги хеле мушкил шуд. Намедонам дар ин барнома ё дар Авропаврӯз бошад, як маротиба аллакай гуфтам ки бисёр ҳайати маҳдуд дорад Симоне Инзаги. ӯ бо ҳамон 13-14 нафар дар рафти мавсим бозӣ карда истодааст, 11 нафари асосӣ ва баъдан 3-4 нафаре ки метавонанд аз захира ба майдон оянд, вале онҳо ҳам дар ҳамон мавқеъ дар ҳамон сатҳ бозӣ карда наметавонанд. Яъне барои мисол Лаутаро Мартинесро Маҳдӣ Турими иваз карда дар ҷои ӯ ба ҳамон сатҳ бозӣ карда наметавонад, ё ба ҷои Тюрам ба ҳамин тариқ бозӣ карда наметавонад. На Арнаутович, на Маҳдӣ Турими, яъне як нафаре нест ки дар хати ҳамла баробар ё наздик ба ҳамин сатҳ бозӣ кунад. Онҳо хеле дур, ҳам Арнаутович ҳам Турими хеле дур ҳастанд аз ҳамин мавқеъ. ба Зеленский ҳам гӯем ки бисёр боварӣ зиёд дода шуд, вале ӯ ҳам натавонист ҳамон коре ки аз ӯ интизор буданд ҳамон корро анҷом бидиҳад. Хулас ҳамаи ҳамин оварда ба он мерасонад ки ротатсия мекунад, вале хеле кам. Агар ротатсия бошад, бозигарони ҳайати асосӣ дам мегиранд ва ба бозии навбатӣ омода мешаванд. Вале агар ин чиз набошад, яъне тез иваз кардани футболбозон набошад, бозигарони ҳайати асосӣ ҳамеша хаста ва бемадор мешаванд. Дар бозии навбатӣ дар охири мавсим алахусус маълум аст ки онҳо наметавонанд ба ҳамон сатҳе ки дар аввали мавсим буданд бозии худро пеш баранд. ин оварда мерасонад ба ҳамон хастагӣ, ба ҳолати физикӣ, ба оне ки ҳамеша Мартинес осе мебардорад, Тюрам осе мебардорад, Дюмфрис осе мебардорад, бо азоб машаққат онҳо бозам ба бозӣ ворид мешаванд. Ҳама ин гӯем ки аз ҳамон ҷо мебиёяд. Барои ҳаминам барои Интер хеле мушкил аст. Ман аз ҳамон пешгӯие ки дар аввали мавсим дар ин барнома карда будам даст кашидани нестам. ҳамон тавре ки гуфтам, барои ман Интер фаворит асосӣ барои қаҳрамонӣ аст. ба ҳамон андешаи худ боқӣ мемонам. биёед дар ҳамин бора дар охир гап занем, барои он ки мо гӯем рӯйхати бозиҳои даври охирро омода кардаем ва хоҳем дид. Дар охир бошад, дар охир ба ҳар сурат ин чизҳое ки омилҳое ки ман гуфтам дар боло дар мавриди дастаи Интер ба назари ман сабаби асосии мушкили Интер дар охири мавсим ҳамин шуданд. Вале ба назари ман ба Лига Чемпионҳо инҳо таъсири худро намерасонанд, аммо ба серия метавонанд. Ман як ду сухан агар имкон бошад илова мекунам. Бубинед, барои шумо ҳамеша имкон аст. Не, Гулрӯз гуфту ҷавоби худро ба суолҳои худ дод ба омилҳо. Бубинед, барои ротатсия кардан вақте ки бозигарро ба майдон медорори, ҳамон торимее ки агар дароранам ӯ ба ҳамон сатҳи Тюраму Мартинес бозӣ кардан наметавонад. Дигар ин мураббӣ дигар маҷбур аст ки бо 14 бозигар фаъолият кунад дар майдон. Дигар имконият нест. Бубинед, маъз барои ҳамин сарбори зиёд мешавад. Аллакай хастагоҳи эҳсос шуд. 13 бозии силсила бозии бебох дар худи Италия буд. Бубинед, баъдан вақти бозӣ бо Болония ҳамон нуқта гузошта шуд, ҷамъбаст шуд. Дар ҳамин ҳолат вақте ки Интер он қадар имкониятҳои бузурги иқтисодӣ надорад ки ҳамлавари топро бар ивази 100 миллион 90 миллион биёрад. онҳо бубинед бо ҳамон мусафидоне ки барои худи Манчестер Юнайтед 4-5 сол пеш дар кор набуданд, ба ҳаминҳо бубинед ин қадар натиҷаи хуб нишон медиҳад. аз як ҷониби Инзагиро таъриф карданам дар кор аст. бубинед Михтаряне ки синни солаш то куҷо расидааст, бубинед чӣ хел барқарор бозӣ мекунад, боз аз ҳама бештар дар баъзе бозиҳо медиҳад. худи ҳамон Ачерби, Дармиан ҳамашон синни солашон бузург аст ва бо ин қадар бозигарон то ин қадар мавсим ба ҳамин захираи маҳдуд рафтан, ин ҳам аз як ҷиҳат кори шоён аст ва инҳо ҳам хоҳу нохоҳ дар надоштани бозигари эҳтиётӣ аз майдон ба ворид шуда, чӣ гуна ки Арсенал надорад ҷароҳат мебардоранд, дигар намедонад киро масалан дар бозии ПСЖ ба майдон медорад, ҳамин хел мешавад. Торимиро оварданд. Торими аз як ҷониб ҳеҷ вақт ба Тюраму Мартинес баробар намешавад, аз ҷониби дигар имкониятам пайдо накард дар масири мавсим. танҳо дар охирҳои мавсим дигар аз маҷбурӣ вайро ба майдон медароранд. барои ҳаминам мушкил аст барои Инзаги. мо ӯро ба қавли сарзаниш ҳам кунем, дигар чорае нест ба қавли. бале, ташаккур. ба ҳар ҳол албатта инҷо каме таноқуз ҳаст дар мавриди оне ки мо болотар ҳарф задем. Симоне Инзаги корро тӯли мавсим 90% гӯё дар сатҳи олитарин иҷро мекунад, аммо мебиёяд ба дастаи Милане ки гӯем дар ҳоли афсурдагиву бадтарини худ қарор дорад. 3-0 бозии ҷавоби даври нимниҳоиро мағлуб мешавад, аз финал маҳрум мегардад ва баъдан боз албатта дар охири мавсим он ду бохте ки ҳамкоронам ишора карданд. натиҷаҳои дигарро биёед як бор дида гузарем. дӯстони гиромӣ, бозиҳои дигари муҳимам буданд. аз ҷумла Аталанта 3-2 ғалаба кард, Ретеги гол зад ва ӯ рекорде ки мавсими 96-97 гузошта буд Филиппо Инзаги онро дигар кард. ӯ бо 25 гол беҳтарин нишонзан дар як мавсим барои дастааш шуд. хуб, Фиорентина 3-2 Болонияро мағлуб кард. Болония баъд аз пирӯзии таърихӣ дар ҷом вориди майдон шуд.
дастаи Ювентус 2-0 зидди Удинезе ғалаба кард. Рома бошад 3-1 муқобили Милан пирӯзӣ ба даст овард. Ин пирӯзиҳо аз он хотир муҳим буданд ки ҳоло мубориза барои зинаҳои Лигаи Чемпионӣ давом дорад ва ба ҷадвал чун назар меандозем, акнун маълум аст ки се зинаи аввал онҷо насиби дастаҳои Интер, Наполи ва ҳамчунин Аталанта мешавад, бо дар назар доштани оне ки ин ду даста чӣ гуна дар охир ҷойҳоро иваз мекунанд ва барои зинаи чорум бошад муборизаи Ювентус, ҳамчунин муборизаи дастаи Рома ва Латсио давом дорад. Фиорентина андаке акнун қафо мемонад. хуб дар ҳамин ҷо барои зинаи чорум мухтасар танҳо андешаҳои худро бигӯед ки кӣ дар охир комёб мешавад? аслан мо агар назар бинозем бинед ки инҷо як давр мондааст. Ювентус 67, Рома 66, Латсио 65 хол дорад. хуб Фиорентина имконияти худро албатта аз даст додааст барои рафтан ба Лигаи Чемпионҳо, аммо ду дастаи шаҳри Рим ҳардум имконият доранд то аз Ювентус пеш гузаранд. ва агар мо назар бинозем ҳам Рома ҳам Латсио ин замон дар ҳолати хуб қарор доранд, аз ҷумла дастаи Рома баъд аз омадани албатта Ранери дар як сатҳи олӣ қарор дорад. аммо бо дар назар дошти он ки албатта Ювентус айни замон дар ҳамин зинаи чаҳорум қарор дорад ва як хол аз Рома ва ду хол бештар аз Латсио дорад, аз ин нигоҳ имконияти дастаи мазкур бештар аст, вале мо Ювентуси мавсими кунуниро медонем ки дар ҳар бозӣ метавонад мусовӣ кунад, як хол бигирад. барои ҳаминам гуфтан хеле мушкил аст, хеле душвор аст. Ювентусро гуфтан айни замон хеле осон аст. Ювентус дар ҳамин чорум қарор дорад, Ювентус мегӯем, вале ман ба ҳар сурат Ромаро мегӯем. бале, ташаккур. хуб Имомбек, мараван. من فکر میکنم از بازی نوبتی آخرین وابستگی داره در کدام دسته به کدام حریف دارد. البته از روی خب روی خط هم تیار است برای ما پیشنهاد میکنند. حالا دوری 38م کی با کی بازی میکند. در مورد حریفی دسته یوونتوس باید بگوییم که ونیتسیا است. روز 25 و در نوبت خود لاتسیو با لچه بازی میکند. روما در سفر با تورینو. یوونتوس حریفی سبکتر دارد و یوونتوس با وجود داشتن یک برتری یک خاله میتواند فاوریت باشد در این راستا. ببینید روم هم یکی از دستای قوی بود و میتوانست تو به این مرحله رسد، ولی که در صورت پیروزی یوونتوس به هر حال روم هم از یوونتوس گذشته نمیتواند. بله، خب اکنون در مورد چمپیونی کی در آخر چمپیون میشود؟ سوال اساسی و مهمترین ناپولی یا اینکه اینتر؟ тавре ман гуфтам, ман аз ҳамон пешгӯие ки дар аввали мавсим кардам даст намекашам. Дастаи Интерро гуфтам ки қаҳрамон мешавад, ба ҳамин андеша боқӣ мемонам, ҳарчанд имконияти дастаи Интер акнун камтар аз Наполи аст, чунки Наполи як хол бештар дорад ва як бозии охирон барои ҳарду боқӣ мондааст. Вале ман мехоҳам ки Наполи ба бохт рӯбарӯ бигардад, Интер мусовӣ кунад, ҳарду мусовӣ шавад, имтиёзҳо бозии байни худиро ва бозии байни худи, яъне тавре маълум аст дар мавсими кунунӣ бозии финалӣ мешавад. агар имтиёзҳо баробар шаванд, баъдан бозии финалиро бинем, дар бозии байни худӣ бигзор қаҳрамон маълум шавад. من فکر میکنم اگر بازی بین خودی شود دیگر اینتر بار چهارم امکانیت برای ناپولی نخواهد داد، هرچند که فینال لیگ چمپیونات هم در پیش داشته باشد. برای همین من بسیار میخواهم که نماینده منطقه ایتالیا که بسیار وقت معرفیگر تیم کارگر دیخون است همون چمپیون شود. ناپولی باید از همین امکانیت استفاده برد، حریفی اندک سبکتر هم دارد و در خانه خود بازی میکند. اینا اگر در همین حالتی که در ایتالیا بسیار دستا به کریزیس مبدل میشن، اینتر برایش امکانیت میده چمپیون شد، اینا دیگر چمپیون نمیشوند. یوونتوس هم بعدن زور شدن میگیرد و اینتر با خودش شدن میگیرد. و مهمتر از همه سرمربیشون آنتونیو کونته ممکن است که برود، مخصوصا با یوونتوس برگشتی رو انتظار است. آنتونیو کونته باز در موسم یکم خود در یک دسته میتواند قهرمانی را به دست آورد. خوب اگر ناپولی قهرمان شود بگذار اینتر لیگ چمپیون رو بگیرد. بله.